po SOMPA de Emma Elie Bichimwa fidie ne to SOMPA FM and TV Nebema wenijie Eni aketiampa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural sume die unya Nebema wenijie Naketiapa so kamu Ema ketiapa Awa fidie ne to SOMPA FM and TV Why Yasim SOMPA mani jeni akati apana unu wada SOMPA de asit name Emma We are Samba Mutie or SOMPA Panamopa de Pa. Ewiabre Yamamunina ha Emakwaba at the SOMPA 106.5 FM. And Canada, ya wado meno. Ewiadu mienu siki okasiebo and anebraswa. And Central 40 home pentenkwa, ewie semufonya adaja so nyina hodia kano. Say you were niso etisa hweniwa. Oba kodi enibi na wasom nso a ene chantakra ene wie ye debro se dumienu kasebo ye secure ena aso yemu na ewie nsem a ye deba na efire SOMPA 106.5 FM na enwachi enankumase asante mantamu SOMPA 93.1 na ayiko 100.9 so for asante mamu na fe ebeda no ho akwakofa buna henkuro SOMPA 98.9 na akwakono asi ewodoma henkuro Mani masase paso SOMPA 101.3 Sabre krona na enambuno east SOMPA 106.1 na kwewie ewo SOMPA nkransa 90.7 we ya meka ato emantamu entoye nenso daho chim ewo SOMPA 101.1 takwade no takrade SOMPA 103.3 na yetwabo sompo na yewurabro ni kroma France abrochimamu Paris eho Adam for Pa Radio www.somponline.com and say nyina egu ho ya chekere kwa betimi esinema kenkan bi na Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra decoder no so ba bia FM stations no wa ohwehwe no SOMPA yegina ho safranka okwa ensemi nyina obehunu de di mu akotene ya obeti na wie bi enese enkana fasha kase a wono mo be hye ne ahya ase no posi sadomo se wo akura to dango hweye na wamfa boba se ye bibi ne moba nene yebekwa akodi ho nkomo awo sambia si ewo osekrom Zaragoza ye no ewo nkokwa manyame nko a anka yanti asemde emranim ni ya otwitwa eje atayi mechanic wode nsema godo bi atodwa wo kire mu ese wabra ye chi wo ne kwanya prosifo de wo mu fa so no enya asem kuma ene adesua ka ho na wonu ma tro BC so hwi uduru kuma se kwa ada so a abankra che ho akwa akɔhye wo moden anra so ye kuku ya ewo magana mu no ya to sa emfimfim mantemu akoda baako waira na BC ensohye no enra akoda baako ye beto dwa se awo kan no ewo exam hall ho no anopei ahoɔden so pa ene wode akɔ eto ane nsohwe so kane wo mo kan se bi se o ti review ewo chineyefo ano a ekire cancer na mampani mahama ese pension wo mo ho nema no wo be ye review sanso anaya chesa bajoko ya won show pomde mu nsam mrashabadofie an Ghana Registered Nurses and Midwives Association won moshia aban lawyer panyini abedi echi de nsem ahodo bi aba betu dwafa
owura napo ne nhwehwɛmu bi a ɛkɔ ensem ben ɛne wɔde to dwa foforɔ dodoɔ no aka ho ɛne yɛde ne nyinaa ɛso mu awie yi sɛ SOMPA 106.5 FM Accra yɛprɛm tobrɛ kaseɛbɔ akenkanfoɔ no ɛyɛ baasa adwoa asare ɛne medin ɛna afei akosia agyewa kwade boaten ɛna triple mi ejapia apamdada secure endpoint yɛda yɛ ho aba abuso yesha ansam no ase osa krom Zaragoza ano aye kroba ko won kokko ewo kwawo west koponi mu epoye mantamu eno dabasa no no nwotwe ebo power minute no aduonum 8:50 pm adaka kwa no nkroso na rehosem kase esiye ebra wo batan bi ya chase na won mo kyeremu sana cylinder emfomso aba won wo fredom se wo mehwensiesie mfama no obi ahu de kwabaye wo kwate hwe cylinder no so ama epaja ya nyamenko a ankasam a epie firi mu no ankwankwa ya semde na nwemu krampo kyerɛ sɛ ɛkɔba ne sa no ɛbɔ ne ho nyinaa dagya ama batan wɔde ne nofo sabio ɛne na kodonkuya egu so epie monten so a na akwakoya arahosem ye papaapa na wonsom no anipa koria domja adwumeko ya womo ɛwɔ nkɔkɔ epoye mantamu womo abɔmɔden ama agya no womo tumi adum no a nanka enra nanya womo bɛɛba ntamu ankade te ye no yante asemde na yene adansifo binom edi nkɔmɔ ɛdefa asemi ho let's say Oma obi ewofie wa waso gas na gas ni eliki enti waturo se ode ye babonten abiye ni ye enti ode babonten wa kuku gas ode babonten pa na pa no e pample gas ni explode ye na ejatu ofie o eno ano no wapira na wapira pa all around oba bakasi Pentecost prayer camp so kakra be ma agena fie o nipa do so fie o obi an want tita plan na want twuma ba obi an fa hwe ofie o obi ase wana I'm better no more. Oh my yard, by a quantity, yeah. But don't be for beer, I can't eat me. A quantity, yeah. It's one with your baby, no, yeah, trees for more. Fast as oh my, you're from with you now. Oh my yard, oh my yard, oh my child, by a quantity, yeah, quantity, anchor, and if you can, she look in Pepper Swanka, it's a case you drew. If you anyway, if you're around. Arusyo way aya arawasamwa anoda esiye awa wose krom Zaragoza ye no wonkokwa anam so amadum jadwumeko ba mu na saminti ye kwoma no so na ye ne di O2 Samuel Mante akotwetwe enkomo ye nkokko divisional fire commander yewura ye mo ha o sompa so nie yo mejemo so nyama memoni adwuma nso yo muso ye na mase se ye na kabom na bibisia yetimi so ano na itimeje Accra ne enkwa wadaro mabwa ye odi otu anura mote asam na sai ya enam so ma motimi age nkwa ya ntia rewusam bia emfamfiri mu yo madam ase papa dem se ya mote ye no enro anajo be se nonkun kobo nundu ho na yensa ka se efie bi wo Zaragoza ewe eye nkokọ mansini mu compound house ijatum enti intempana na me dispatch me fire appliance ne se ye kona ya kosa no na ne tie ne se yedu ho no na aka mre ase kaka ne yedu fie oba bi eja na tom ne hu se ekwan no nye enti ma ye ka na ye di kono ye fire tender no ka atechem enti mre ba sa no na ehu be hia se yetimi frɛ fire tender ewo impresso na eba na ebeboa yen nti ya to sa frɛ impresso ema omuba ye ebeboa yen na yegusu a ye boy homodin sɛ yebitime yika na fi amenemu na yetimi aboa ma yedum gya no na yehu sɛ wisie bi ada no ho adi ewo ye ka na ase na initial assessment ndi na ekoye ya adori sɛ bia na libabonifo bi na otra sɛ odija no kɔto ase na nso nyamencha de anope ye hwehwemu a ye no kyerɛ sɛ baabi a ka no ɛka ye no na obi de bidie agu ho bebree etimira na ka no ɛbɔ modern ase de fi saa amana no mu no na ɛde saa wisi
eba ya anapa ye hu se enye obi na amu ebo ni timpo na mu se eye exhaust no eye hye na bidie na inframanso ewo ho no e ka bo mu no na je se di use bi fi ka na ase na ye wie firefighting so no edan no dan kro enkono na ehun kan ya emu nyema nyina de eseye na ita se ye boy ehun moden na yitimi so prevent se ja no entre nko bibire nko se ja pade aka no yitimi sevu adankwa no emu ensia de yitimi ebo ho ban a boni bia ensi na nyame ncha de obi an so amfamu ahwere ne nkwa nti be se no hwere be ye miensa ne nan de ye boy ho moden ama yitimi de ja no bibia eba ato dinya je se sana ko ba no na wadoro mo nhwehwe mo kakra mo ye no na echire mu sa efri maame no cylinder no wana ho atchema no wana ne ko se be wo ni se eja bia ba ye sa no be di eja ne sha ase no na maame no ne kitchen ana se ni gade ho no na eja no sha ase na ye du eja no se ne hu se eye cylinder eye ketwa a ede no aduane ono na ye hu ye eda bi wo ho nti ye gusu ayan hwemu a sambre ni ye nkonkuru ye se ye behwe se ampa se sidina na odinu aduane no na ekofa aduane ba ya ye gusu ayan hwemu na ejimi di se ye hwemu no so a ye bitimi da tudwa ama ye hu se ampa si na ekofa ba ya yo wadaro ma ye ja wa mu okokora no na de hia no so mo hweye awo Facebook no so SOMPA 106.5 afutuo be na wo de be ma na ma na mema ya ba ye jare aduane yo ana cylinder no ho nsem ne kwasem ni yen ojaduma fo ne de ya bo ho modern ase be nkyerɛkyerɛ akyerɛ sɛ ense sɛ woni cylinder etena dan kroba kumu eni titiru cylinder na ahoma entoa so no ketwa no a ejane si na pampam no cylinder no wodi si wo edan mu na sɛ o confine no na so wodi no aduane sa na gas ade a empene sɛ ohyew ne worst enemy heat onu tinu se leakage kakra bi da no ho adi na ejade si na pampam no dada no etimi de oyini anaso how to see the bere e de ba enti ya tupu se obia ne gas cylinder si dan mu no onyimpie na onponi tokuro na onfa homa ne fam embra dan mu na se njade ho no onu aduane na cylinder ne de omoden asa ebesi abonten bie mu so se fie bia timinya fire extinguisher no timi buaye etan se nyeje bia na di so edumi se wo jana ko hwe so guso a bia na nya na kade no na so se wo extinguisher de a etimi buawo e ma otimi so ano a etimi fa ohaw kese bia emba ye be se amanfo mo modern na akutu e de ma na o betie na fire service na masin so e de ye fie bia no o fa fire service no ma no embo fie ni no bia hu se eja to ma fire service ye no ma ana se ye telephone number ni na botinya frɛ ne tempa na sususo abo ho modern atu so na montem yo di wotu me no wase no be no wadagia wanyame wadaro ma bibia kire ya dwene a ye besa ba wonchen bio yo yara mas papa enshedasi abuso wo di wotu Samuel Mante ana yana na kasa yana kokko divisional fire commander ne enikoti ye free enkoko ne free ani chiemu e won senfoforo emu Owura George Bernard Shaw oye emranimni edema Yawasante Ajekum Yawasante Ajekum no ono na kane nanko ye mechanic ema Kromfotechi amu atayi na ne lawyer yi na ekase wose wabra ye che wo mo no ekwanya prosifo ede ne client no efa so no na emu awuram enya asem kuma kra wo mo tete wo mo popo wo mani ekire Yawasante Ajekum ma ensem bia na enimu kra no na ya opese wo kase de be ya ne ho beto no na wose ensemsem yi ebeto odwa no sabre no Yawasante Ajekum 35 years no wo mo de ma no wa fimpinu ani du 2010 se wonkonko da fiase nam krono bia atayi eni nipa baako a woka ne ho ye efre no na nawusu wo mo ekoboye na wose nyanu ya June ya mu na otwetwe mu ana na otwemienu entem ne yakoi se wo mo court of appeal ya court no yakoiti abrante ne se ne ho so sa abrobenti no ne fie no kura no wanya ntwe ne nyina wa fiase wontu wonya ne ho nkonko dia ankasam ne Yawasante Ajekum da so da fiase ya wotem pentenkwa na wabra Owura Bernard Shaw enen semchofo etwetwe nkomo no woka kai wabra sem no esiye no wose ase by force
atayi ene na wusu no na prosifo hye wo mo hwan na ka ho hwan na ka ho so obi anka ho na o mechanic ya wasantie agyekum so abrantie no kra de wonim de asini ho so boa chese aprosifo no de wo mo fa titi mu sa akopem se wo mo ka se ya wasantie agyekum no so eka ho bi wabra na o makoma mu de wo mu nse wonka ho na wabra ye che wo mo no wo se ansa ne ye bebo abrantie no kwadu officially kra no no wakoda efiase beye efie nwotwe ansa ye bedi na asem atraye no a ya san jeli no 35 years no se sa de na ekoso no de enye. I don't know how the police got intelligence. My client might know him, but basically they went and arrested him whilst he was at church in Kwau, and asked him about Atai, and he said, "Yeah, I know him. I do his bikes." And they said, then they arrested him, said, "You are part of a road brigade." They said, "No, I am not." And he led the police to find, I think, 2 of them. So I think from the proceedings, it was an act of revenge. I think I'm a bit speculating that because you led the police to come and arrest us at the court, at the police station. Our justice system, no more. You can imagine how, if you are not guilty and then you spend time. So the law, it is not for nothing that in the Constitution we have the presumption of innocence and all these things. But I think a lot more should be done to help get justice. After all, justice is part of our national motto, freedom and justice. But in reality, in my opinion, and also anecdotally, I don't think we have it. He's been shattered. It's irreparable, if I should use that word in that context, because his livelihood was repairing bikes. That one is gone. But more importantly, his youth, his energy. This thing happened at the prime of his youth, or at the formative, the most productive years of his life, and he's been away. Ene ya yekoti esesie yi eye George Bernard Shaw onu na ye mranim ni ema yawo Asante Agyekum. Anra enso gugu yi ewo magana emu na wokogomwa East Mansene mu mfimfi mantamu a kroba akoye frene se bia koye ana yate se akoda ba ko ye woko school ensuo no afa no ama bepemne wo munya hu ba bi akoda no akasa ensuo no mene no no atumide na kwakopie na enyo no nko a enipa makomako wo ha ye 100 wono so da na etukotena ewo mu akasa kroso ewo bia koye kro no mu a anam so ama mabunu ne bo afuye pa na wono kyerem se ye bribi wo momra sebadwani wono monyafo Desmond the graft pay to jaza papa no one more number say and what the temperature 2024 and why yes why gata now what the ama woman no kwaba ne sense to a enyiri amfa kwam engo ja gata na kura mane yesere na tie kane no kura nkeye wo se afa kura de wo besa gata no kura amene nsuo to na twia fa kwam wo hunu ba bia gata da no wo ba bia kwan da eno na aka wo bia menei eno da nsuo ye adwuriye e wo mfifi mantamu no akoda ba ko wanam so amene wo mu hunu ba bia wafa na aka wo bi amada hia wano te bia ko ye no wo mfifi mantamu wo no so mpaka se edi hu komosi ekwan na wo betwa amana na wo betwa to sky community asia hono yesere wo ekuye haye asamatu ye na nu akra ya na that's mo ye umami bi bukotoje e pawo chaw enidiem be Desmond ya beto aba wo so ba abeboa yen wo koyi gata fi baby dia beto ha ya to aba ye ya waja eno nsu ato ye atwa akwala ba ko de ko ya da mu nyina nsu kwa ye ntumi anda ya sraw amapenia nyina ya Ghana fo be hu ya mobo wate be hwa ye na uma ya bra sky community down be hwa de nsu ni ye wa ha ya sraw gata no da be de hu juma ma ya na etu ya efi ha bia ko ya sky community ahwa na ye wo adru anya menkwa ka sambo na eto ye empo atu ye wie ye sraw ni ado ye yawo mu aye ye na gufom papa ba na ye ne wonim ne hwa ne eto aba ye sraw be hu ya mobo awane fere ne ho ya to aba ma wo na sakwaba no sese ne ba de ne na ba ha adwene pa ano achi no adohie ye wo kro ni mu mabunu wo mo panyipa ye odi won mo ni mu owo Francis Edu wono so nya kwanya ano so mpaka se akasa cho se wo mo kro mu se nhia to amayira fade hia no mu a eti se da kenra ne nyina so so agina wo mra hye bedwani adwuma sonko oba ba ye ya entwa yi nti
Yabato Abena, MP or CCA. You also want why a meeting or whatever you got. You cook him someone. What's the best one with the new man? Will you get and work? What's prefer government machine now? What ban what is so to you? I will go forward and after tobacco. You'll be able to like MPS, Sena, MP, or higher Sena, you who are Mobesu Hano, Obey West. I'll say you one in the modern board, you best see Hano. I bet you so cry away. I am Mabruno. Panina would do 1 money more. I will be a queer no. I will go more estimates and 150 mantamu. Or Francis Adu. Yentwa so na yenko ehumasua ensem emu na uko asante mantamu a bi sin social no a enra wo mhyase ye bo mamane se one of the centers no as our assembly esi wo hono adesuafo no baako wote en social hono mo dem ho tra na awo kan no ono ankasa asore boko epe baabi de ne ho faaye ekwaje ne ho awo akire ansa na security a wo mo hono mo kra no wo mo eba behunu se bibi se ekoso a wo mo be so ababa wani mu de ne kɔ ayasabia akire na ade achinka wo ba wa wo foforo de no o manfo nyina adwene se na ye nua ba ekura obetimi aba ba tron so hwe yi sen wo ye pepa ne ye de kwa koma ne wo fie ana sen wo mo hwe ya wo ma no kura nsi ababa wa no na ahye no uniform kama abegina exam ho no mo ache se wa ye krado ba beto ne nso hwe so na o manfo ho adwiri wo mo papa ya enye asem kuma ye kwa homa no so na ye nsentwure ni ba wa beidu yenko apam ho mra kakra ansa na yatoa so mo adwa so obodue mu ansa na ye bekọ ba beidu ho no post sadom e won kran ya maame Juliana Oben superintendent dano wono mo de krata bi aba beto abonten chese afasha ekoso e won kramantam mu ha ba bi ti se gbese blohom ene abula no nyina eka ho no wono ma sekete se wo mo a be kurakura tuo wo mo hweye no wo mo ankwankofa se ye ni bibi moba na mom je atuduro no ne rubber bullet na se de mu nsamote no empene se de amo ne danta ne nimba bia ne tokwan da ma yenko ne I take answer. Permission to interview you, madam. Take answer. Permission to interview you, madam. Carry on. Wonderful. Mame amane aposi sadom de ato Ghana fo anim titru ni wono mu afahye yi wombe kutakuta tuo abobobobom dem pa poten na mo pa kire ewie fa eko school. Medas me nya be ma minhia o na minhia tifo. No cre emisana pea ne de kata bi ba bonten aye kase enya mepa ban on noise making and drumming no and then na basic for left saban no na usually no ye left na yenya no na usually no ye left na yenya issues kakra ye be monitor in the past no. We've had some injuries that have been recorded. Now, say you proactive policing, and then they share them say the visa is seen maybe no, and ya dia ebi CDM. Anything you can't turn about on say your best friend, and you can't you catch Ghana for you say and then ya mepa the ban and so be share can't turn the babon say nan. Me can be no you can say. Kata they are babontin me joint communication because you're not for basic agnostic and I kata babontin. Now we had a firm agreement so you won't be BBS it's a way no basically the lifting of the ban on drumming and noise making so then we can kind of affect basic school as see am no ka say no mo tro mo bi si nsɔhwɛ no enra no mu free ase na enra ena se wudu wani akire mu ewo asenua a ewo kwabere east na aha no Presbyterian school ewo ha no centers no 2 na centers na 2 no emu baako ena abayo a ye friend Francisca Mensa a ono so eka eye omo tro bi si ni bi no ono no wo Presby DHS ehɔ na wo nanso wo center ha wo tro bi na enra abayo no abɔ no homodi ye pa isan se yen nyina ye nim se bla na ye kura yesu ano wonye ma be kakra enra
ebra almost started social oba betwena abaiwe yes ene obepie na wakwa akugunsuo nti police panyin a wo ha na wo hwe nsofre no so no ebra abaiwe no betwa mu fa ne nchen se wakwa akugunsuo no enna yeso obedi abaiwe achi nti okogina baabi a abaiwe no kogunsuo no hwe moja kakra bi a start etu abaiwe no a no yes ene obeto nsa afre omo to waduano ho amoma ba ene omu kojuwe ne se abaiwe no awo aka no anesa nanso se ni nyina nim se so hwe ne anke ye beto nti no nurse nimdifuo bi ani ha obehwe no wage abaiwe efe no Francis Kamensen yawo nti ene e ba nsa no omu kukuru no oma no ene eye BC center ho staff common room ewo ho no ene omu de abaiwe koto ya me no ka se omu je na wo eye nra nti omu je na wo wie no na kirade no na aka afedi aka se obi a oye nimdifuo no betumi ahwe no watwa akire eno na omu keka omu ho omu peto ka omu de tu mu oma no ene mamponten aban ya asabia omu no ko ya enra abaiwe awo afa no ho afa ne ba abrantie kokorowa kama bema a owo ye no meka se anije abade nanso afa ba bi no awewo kakra ba esan se na abaiwe no susu se duro we wanya mpo wawo wo se ofefe nuro bi ni ade mreye ni ade ni nyina mu no wadi sia kanyinam so se ekwan bia so ba ba tro so hwe ya tu ye ni na headmaster ya fa se ni head teacher or Presbyterian JSS kwale free ni nsemu eba center ha ba tro ye no na nanim ni owura Michael Tega ono na ye headmaster ewo Presbyterian JSS na no ne yebisa se na ba ywe abra ni yefuru do aye ne ade nyina o mu ahunu no so ono ankasa na nimsam dada na ono ankasa na sha ba ywe ni kuran ni ade a na ama ba ywe no atumi awo afa no ho a enne kura no enne na nihuo se oba ba tro so hwe na mini aba meka se enya hanko a enra me course wa me so no educational director wo nso ma minya no ntie se akwara baako a ono so ye oba me no ka se ono so afa yafunu a enya agokora ni nyina eka eye nsohwe na ma ne hunu aye nua no nkum ewo DC nsohwe da mu omo kiro no ni nyina ka ho sanso na wokodwa abenso a mema bi enso ewo nso omo so omo ato omo pa hwe a omo kire se nsohwe no kwanpo de omo na ma kire omo do mani a kire Galamsey site nanso mekasen abayo eye Francis Kamensen de sisi anenu na ni aba ho na me de mempese mesi trodo ama 20 mepese yetie nkoma eye owura Michael Tega ene yedi ye efa abayo no na won nyinsa nyina eho obe school me ha na edo point bi na o school ti as a head no say metime fan out where about ba o mama me hu say akra na yare ti me ya say I was somebody in the school na me hu ti oba be mienu bi o sa teach na ti na o say me sa form ebo mori ahwese bi a mema na asa hwe na chi kwan ti me sa frefre awofo na afre mo a ti enumu na o ma me kan me so no kro mu no so ma me hu no kro mu na say akra no o fa fura na so onyem ti eba ne sa na say because so we nye crime and then nyame adu say education system ne ti eba say abofra bi enyim won timi kan say abofra na ntena fie ti eye nra dua mo kai nra no kwasem me ha no mo tro exams ti along the line and I say ewienum ho no ma from fa ewienum na menya that information say nia esie no because na minim say bia ne time aso sa but eba ne say na so etimi bo na ba bia hospital bia kwan fa so etimi bo no finally also me right call me so for work of friend na all be bo won na work out ne car eba in that time timi ko frɛ no e ma wo buy ti yenru ho na nkisa kra na se nyame adom abofra na awobatem say na process into me nkaze bia onye ti na wo say rush no straight to the hospital ti say ho na complete bibia kokotwa ye anope ya me bedu school ma around be 6:30 there about me fra wo for no tai bobe 8 me sa from ya so say abofra na be ba ti ampa nyame adom otimi bai e ba and samre oguso a watro on English paper na chese amanebo a yensenchoni ba wa beidu edi free asante mantemu ebaye no no ene asante mamu ho ani gina kwada so abato mpesua so na medu wurei eho abankra chewo ho eyewura Eric Asibe wono ekokọ sire asuafo a wono motworo sa BC sohwe ho de ne obi anyemye na wagenawo eho na wode afutu ma wono mo se womo nkan ho se womo da ache na womo afiri tetentere de ahwehwe firi nkurabre mu no womo ansam na hye eno achi wo bibia nhweye na sohwe wo mu no wankwa ankwatwene kwa ankwahwe obi de so ana wankotwero bibi foforo bi ana wankwaya de a etia eye waye kefo mra na kyenanko yankwa ankwatwene abo so
ya me dey expecting it say enkwala ni nyina betimi atro no nwa pass na baby ese obia timi ekwohye no betimi akwohye na wotimi akonenim say for now ehwe ti kumasi ya obia ne okukufu kra na baby e wo no osumo obi no akwa akwohwe wa no eno ti nkwala no ne okukufu ndi say ye true exams say na yenya atosu ye yese mawo ne aka ne so so bebon hu modern say na ye call rounds ye catch re won no yi ehu efiri won nti me sure say sa na ma kakra na mpanyfo ame de ewura nkwala no mu no ebema nkwala no so ayo city na na yes on hweso mutimi pa out in flying colors no at the end of the day no betimi aye na yetimi amakwada so etumpon eba adisua kwada so municipal MC Yewura Eric Sibe na ate ne nka hwe ne mfoni e Facebook no so no na ewie na owura yere Grace Ofosu Boaten wono ene kwankyerefo da ngumasua no wompotem ho ebe chese asuafo wo kwada so titiri wono ma na etwere ho ne de wo bibia de ntete pa no eye adwuma enkanka no waye kefo mra bia wono ma twero do not open to this page until you are told to do so ni nyina nkura ne di so papa na eno kyere se wonom e de adibuo efiri wo mo na yem ne bae. Right from the beginning, I was someone starting to say encouragement now. Teachers so mama, my family, say our confidence, our social, our virtue. Senior would be our best expecting. If say I feel improvement back over the last year. If my last year now a new curriculum start here, not being on the first time is how much story with the new curriculum. As the name might be increased in but I know my experience. This year, our expectation is that they will perform better than last year's. I feel in Yawonipa 2,776. That's the total number now. Regional ministers, supported by the Director General, have exposed us to what government must urgently be looking at. One, the lighting system in the classroom, not good enough. And then the state of furniture in some of the schools, indeed in most of the schools, is in a very deplorable state. Government will respond appropriately and timely to this request. It is just to test the knowledge and skills they have acquired over the period. There must be zero tolerance for exam malpractices across the country. These young children represent the future and wealth of our country, and they need to grow with integrity. Let no one of them be associated with any. For provision store, to Ntombi, and into Yana Wahwe. Cosmetic shops no okohwa wonseka na mo won mo kumase sentimental nko Mama Excellence Cosmetics eno ewo kwada so estate taxi station hwa asempa pharmacy dadem NF adum pizet ehon nso wonsa eka wonom ne kase ebo na wie ye bedi ama wo na Endpoint Homeopathy Clinic was say I'm free wo kan ehun wie na ye den nsem no etoawo ewo maboboa no mo nyumam mo phone so ene mo radio ahodo amode tie eso se ye dwonso twa mu yade ana awodie mu de ebia ye mrebo sanom ni nyina ni ntini ho no eye Endpoint Homeopathy Clinic wonom enetimi ye adwuma no wo mo wokuma se nkokro no abohia Angel Educational Complex wonne ne ben ena afi nkran de Angel Educational Complex wonne ne ben ena afi nkran de wa hwe won e wo shell signboard eno ye bro no e wo spinters kwan no so awie clinic kumase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ewo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mu ginemu ankasa ewo spinters bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebetro for Endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fo medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wo si o
ado na so me say me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi me sima me nya homka same thing na ye boko yi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei me no nso a enwunu anasa de ehia me sen fimfim me biem na wo hwasa me se aye fita asesrecha homa na ete brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe na Yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy munde dinam se menya and a man from numbers of man for the free 0244-313-752 and 0244-41-93-93 Nana Kujesi Company Limited. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Ketuapa ebusuan yedamase samajebre na yadane ye ho abayetoa ensem no so ediamamo aban lawyer panyini abedi echi akansi sudua se no kre se kane soafo ana wo hye enyinamahoden so emre bi etwam so no no kro ya esan eye humasua esoafo Dr. Matthew Poku Prempa dodo no afreno na pono eye no Crescent National Intelligence Bureau eye NIB for wo mo ye ne ho enhwehwemu na wabra wode sa ensemi etudwa no wo se no nkyere sese bi owura no wadi boni bi anase ebi a wodi bibi ho fo hwehwemu en wo mo eye na wo se ono kra no no wonte ye kopem se papa no ankasa de beto montene so se na before eye na semu hwehwemu na wabra Dr. Justice Shrimsai ye deputy attorney general edin nsemu etudwa ache ensebtrofo no wo chirechiremu ese opanyini no wababaye education minister pen en wasan babaye energy minister na nsembi etese mathematical set bi a emre bi wo mokotoye se wo mo de ma desuafo onu onim se eno so ka ensemu a efa papa ne ho a wo mo ye san hwehwemu no wo ho wa kiremu kakra. He was a minister for energy and minister for education for the 8 years. So definitely we have projects that were undertaken during his time. And so unless you will not be prosecuted unless there is evidence that you were complicit in some of the things, you know. So if you take the Sky Train, for instance, I mean, Honorable Jugati at a point I think was invited, but he explained his side of the story. So when you look at the charge sheet for Sky Train, he is not on it because the fact that you're a minister doesn't mean that you will be criminally liable for anything. There are things that can happen in a ministry which may not be you're doing, and so the fact that you're a minister, one, doesn't mean that you are guilty whenever there's a crime in your ministry, and the fact that you have been invited for questioning doesn't also mean that you are guilty. And like I said, the process I've outlined, you would see that you don't automatically or immediately go to court. You go to court when the evidence shows that the person or there's a crime. Justice Shrimsai wono ena eye aban lawyer panyini abediechi ena yetini nkin. Yefri Justice Shrimsai de so a yenko mampani akache na enra bra Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na wanya bibie di ne ewia na wie oba palo di na awe ama no awie no. Won mo wo hwa won behwe se dom bi na atwe wo mutie won ba yom so won besra mampani na yekokko hwe wo mo no na ye Ghana National Association of Teachers aye twa ontia fra wo mo se na atefoa ene kwasra mampani na enkomo twetwe mu no na wo mo de beto so se na atadwumaku no ansa na eba asetena wo mo botae ba kompa ne se achachefo ebe kira de se ono ankasa ne sika no wantimi antosusu kakra anya bi kura ansidan a anka wo mo ni suade hunu no wo botae ne bi ne se wo betimi asi adan ede ama achachefo no bi anya ba bi di wontirato nanso firibra wo mo sha ase wo mo wa antimi anane banche still eyebode no a na emu na mampani so ede atoso kra no wo chese wo beduma boa wo ne bo sha hodo obi mu se obesi adan ede ma achachefo nso
wɔn mo nya baabi di wɔn mo tirato enti wɔn bɛsrɛ no edie na ɛyɛ kan na wɔn mo san so aka no na mu na mempani de bɛto so na wakyɛ sɛ pension scheme no kura no ensam wɔ ho a ɛwɔ sɛ wɔn mo tena se na wɔn mo hwɛ mu yie wɔn trade union foɔ no na baabi a ɛnyɛ no wɔn mo twa afirim na ne ɛyɛ ɛbɛboa ama asetena Hama ena wote se wakasa we ye bra na atefo hwe ekwanpa obetumi di afa so na atuatie na won matie e wo Ghana ban so no wobetumi di full stop asituo omanfo beka ye kakwo bese na wotwe mienu nie ana Ghana Registered Nurses and Midwives Association for won matie atua e wo Ghana ban so e kire se wo ye nwanam bia wo se beka wo musika ho na so won mabo aban no afekura de aban no nyuma wo beto ene se budget ya afinu one more year no na wo mo de yanka honam so nti ade se one more 2026 no yo tede yate na mom ye nkonkɔ ye adwuma ye mo mpese wo mbeti ase asan akwa adwuma yi eti ehu behia se chopa bi wo ho a opanyini no ode ma wo mu nipa bi a wo ma den so wo nka no kre and that is a stunt of duplicity on the part of the Minister of Finance and the Minister of Health, and it is regrettable. And I do not think the Minister and some sense in the way, when you are of the conditions of service, the collective agreement, no crown, they are playing a certain game. So I advise the Minister to come again with a pragmatic solution to the problem. Whilst I advise the leadership of the association to stand their ground. Dr. Kwaku Asante Krobia, or your immediate past president, Emma Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Ene anasefo wo mo nkomo ya ho ena pani kwankyerefo a woda Fair Wages and Salary Commission ano wono nso atete bidiaba ena wo kyese sade ebinum ka no wo mo chiachi ansam no e wo abonten ama sabio aban no ayese wonwene nipa ho nti obi kura na befiri mu a yase sa sujetire no yemfa mo aban no sanse wono ena ye employer de yeso yo wonyoye no yewura Smith Graham wakasa de afa ho and watch us at the Ebobo Bay Fair Wages and Salary Commission, Wamo Penny, Yura Graham, and Wakasa ye. Na and Tantem, me infinity so na young Quaman on net. I will host him BSC. Yes, I see Swan Quebec as a cabin young quench, no way you say, and a young quenchia, a quack him a wim, and I'm also a nipa bear say a hernu, a driana minua, na womu womono. Say womo cra, aqua cudins and summit. Na saayre husemi no adu pretu edi free India ton na London na ekro na etu free Western India no emanum hu so sade adu pre kwankredi adu pre na mo wiem wo ekọ afi wo mbete ane se yesi yuse bi free baabi pie ekokọ wie no se eye hemfa na ekokọ twi ana he na ekotwi na wo ya ye kan no na Portugal for Portuguese nationals na ebinom ka ho India for be se wo ha aduosian kono na wonom nso wom afi Britons wo mo nso nipa be se adunu miensa na wo mo ka ho na Canada ni ba kontuem na saabere hosemi esi no empanimfo se sa boen adupre no kama ye se emfinhia be se dunani a wonom pa ho ntema na eye adwuma no de edi kan kura awerehoseme tese atono no nanso ni nyina mu no enhwemu de wonmu gusu yebi papa ehunu ne nam so a ede saa awerehosemi ebae se ewiem na nema nye ana na obi enso de adupre no bi apake wo baabi no wo yi ne nema wo soro ho ene kokotwi no ana sese na na etie ebi nso ana agya nyamene ne ma na wo mo epia botam bia ba be gine baabi ene kokobo mu a wo mugu so eye emu enhwehwemu eno ena pane kwankyerefo a wono mo na da adwuma ko ya no Kelly Otebek ede toso no wa kyese wo mo no kura no anka first anniversary kura na wo mo ba bedi ewo adwuma no so ya sa awere hosemi aba na nso ni nyina mu no wono ma wo ma de hye ho aka nyina no akurani kurani achichide ni wono mo pa ade hye ne chew enye bo apayo nanso enhwemu mapambia ese wono ye ekokosi ase no wombekoso ayo na babia ese womo de to no womo ede ato eno so ne yegina na awiei
siki odumienu kase ebo a ye de firi sompa 106.5 FM na enam sompa nkurabata hodo e wo man yi mu kofa adamfo pa radio France Paris no